Family mwena area ni andu 11 kuma kaunti-ini ya Embu itigitwe iri na wagagu na gitangiko kia ngoro thutha wa mwanake wao Wilson Mbithi Mutua wa ukuru wa miaka 19 gukorwo rite riu kwa ihinda ria kiumia kimwe. Kuringana na family ino, Mbithi uria ni murutwo wa kirathi gia form 4 makararanirie na anake eri aria mathomaga nake na kiumia kimwe thutha ucio ndari acoka kuonekana ringi. Family ino ya Mbithi ni orotete murutani munene thukuru-ini uyu makiuga ndakoretwo akimahe riboti nginyaniru o tiga kumathiururukia na ndakoretwo akinyitanira nao hari gwetha mwana wao. Nyina wa mwanake uyu Ruth Kanini agitariria uria amenyire ati mwana wake ni orite na ndari thukuru. Alipotea Saturday evening saa 4 usiku. Saa hiyo yenye siku nilikuwa napewa ripoti ilikuwa Monday saa 8. Which engagement is better than this? Is more serious than this? Mtoto wako mikononi mwako amepotea na unasema unaenda mahali nyingine. Kanini agitariria urio na arutani makoretwo makimuhe ndeto itari nginyaniru makiuga mwanake wake orire ari nyika. Sanduku ilikuwa imefungwa side moja, side nyingine vijana wawili wakaitwa wakatoa chenye ilikuwa kwa sanduku, wakatoa atukukuta hizo vitabu walikuwa wanasema. Ningi riboti iri hetwo andu a family kuma kuri murutani munene thukuru-ini uyu ni ati Mbithi erirwo ni anake aciari ati niwe waiya calculator na setbook ya guthoma. Ona gutuika murutani oro uyu arauga Mbithi akoretwo ari murutwo wina mitugo miega na uguo matingimenya kana ni undu wa mathomo nikio orire. Yenye alipotea kutoka shuleni alisemekana alitofautiana na vijana wakiwa ndom. Sasa akasema walikuwa anatuambia alisema anarudi kwa darasa. Sasa kutoka kwa darasa hawakumuona tena. Nyina wa mwanake uyu ni ahurite riboti ya kura kwa mwana wake no murutani munene akoretwo akimurutira mukana wa guteaniria gwetho kwa mwana wao angikorwo he maundu megwika mbere ya mamumenyithitie ona kana kumenyithia nyumba cia mohoro. Now the deceit ya kusema ati hii maneno mkiwa na maswali mingi naweza waachilia mfuate wenyewe. Tutafuatanje na mtoto alikuwa kwa mikono yake? Kuna information ilikuwa imepatiwa mama yake mbele which was withdrawn later. Na hiyo information ni kwamba kijana alipotoka au vijana walienda kumuongojea mbele. Riu family ino irauga ni yambiririe gwetha mwana wao nginyagia nyumba-ini itiganite cia kuiga miri niguo monekana ni mekumuona. Guku nake munene wa borithi Embu ya Rugongo akiuga ni mamukirite riboti ya kura kwa mwanake ucio session-ini ya borithi ya Kibugu na ni mahurite riboti kuri session ciothe cia borithi mwena ucio. Yenye naweza wauliza ni munisaidie tutafute huyo kijana wangu kama anaweza patikana. Juu ni kijana wangu. It is my first born in boys, on the side of boys. Ruo runene rwa family ino ni gukorwo ati mwana wao orire ari moko-ini ma arutani. Into exact. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.